Mbifurije kugubwa neza, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ni amakuru y'imikino, tugiye kuganira ku Mavubi ndetse na APR FC na Polisi. APR FC abasore bameze neza, bari tayari mu kanya bari buze kuba bamanuka mu kibuga, aho bagiye kuba bacakirana na Bumamuru yo mu Burundi. Ese uratekereza biri buze kugenda gute? Ndibuze no kukubwira ku mikino yari ibaye muri Sekafa Kagame Cup. Ese ama ekipe yakinye yitwaye gute? Turaza kukubwira ko Garidi Coats yo muri Djibouti na Kenya Polisi yaraye yitwaye neza kuko yatsinze ibitego 4-0. Urumva ibitego 4 ni byinshi cyane kuri ekipe. Naho undi mukino wabaye Etienne Coffee cyangwa se Etienne FC nayo yaje kuba inganya na Singida Black Stars ubusa ku busa, nta nimwe yigeze yinjiza iyindi. Nibyo turi buze kuba tuganira cyane, turababwira ko nyine iyi APR FC murabizi ko yitabiriye iri rushanwa nubwo yagiye idafite abakinnyi bayo bose nk'uko tujya dukomeza kugenda tubigarukaho, ariko iraza guhura na Bumamuru yo mu Burundi, ekipe yahagurutse mu gihugu cy'abaturanyi rwose igenda na bisi yayo, mu gihe iyi Bumamuru cyangwa se abanyamakuru bo mu Burundi baba bavuga ati APR FC yahagurutse n'indege, abandi bahaguruka na bisi. Ariko iyi Bumamuru turimo kuvugaho yahagurutse idafite kit manager, kuko bavuga ko kit manager wayo ntabwo yigeze ajyana na ekipe. Iyi Bumamuru ikintu wayimenyaho mu Burundi ni ukuvuga ngo Regen Ntwari niyo iri ku mwanya wa mbere, naho Musongati ikaba ku mwanya wa kabiri, Bumamuru ikaba iri ku mwanya wa gatatu. Uratekereza ko iyi Bumamuru na APR FC biri buze kuba byoroshye, cyangwa ni umukino tuza kubona ukomeye? Gusa ni n'umwanya mwiza wo kugira ngo tubone APR FC yigaragaza muri iyi mikino, yereke abakunzi bayo ko hari ikintu ishoboye, cyangwa se n'iki gikombe ishobora kuba yagiterura. Naho mu yandi makuru nyine turababwira aya Mavubi nayo arimo kwitegura umukino ari buze kuba akinamo na ekipe ya Nigeria. Ni umukino uzaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12, umukino utegerejwe n'abanyarwanda benshi cyane kugira ngo barebe ese aya Mavubi aragana he, ni Amavubi arimo kwitwara gute. Abasore b'Amavubi bameze neza, umutoza nta kibazo, bimeze neza. Ubuyobozi bushya bwatowe ejo bundi bwifurije abasore amahirwe yo kuba batsinda umukino. Murabizi ko bazakina na Nigeria bahava bajya muri Afurika y'Epfo bajya gukina na Zimbabwe. Ni umukino nawe utazaba woroshye. Urumva barakina ku itariki 3, bongera bakine ku itariki 9. Nta minsi myinshi iracamo abasore bakina. Urumva ko ku itariki 9 bazasoza gukina na Zimbabwe bagaruka Kigali, Rwanda. Naho mu mikino ya gishuti mu Rwanda, Police FC iri buze kuba ikina na Kiyovu Sport. Ni umukino abanyarwanda bakwiye kuza kuba bareba, umukino uri buze kuba ku isaha y'isa 9. Ndatekereza abasportifu muri rusange bakabaye bitabira bakajya kureba, kuko ni Police FC twabonye yagize pre-season nziza. Ekipe yahanganye na APR FC ikabasha kuyitsinda mu mikino 3 yose nta gukoramo. Urumva ko ni ekipe yiyubatse. Twagiye tubona barage bigaragaza, ndetse n'abandi benshi bari muri ekipe bagiye bahabwa amahirwe. Umutoza twabonye ko afite urwego rwiza mu gutyaza abakinnyi, cyangwa se no guhangana. Ni ekipe izatanga akazi gakomeye muri shampiyona y'u Rwanda. Nicyo rero naba mbabwiye, mbararikira kuza gukurikirana amakuru, cyangwa se kuza gukurikirana umukino wa APR FC uri buze kuba utambuka kuri iyi channel, kuko turi buze kubagezaho 5 kuri 5. Ntimuze gucikwa n'uyu mukino. Mbashimiye rero kuba mwakurikiye aya makuru. Ciao ciao.